years ago ena nkomhye ne ba say ntokwa besi Ghana through ye social media attemdidie enunti esefata so say ye hyemra bi na mra ne be den ebedi echiche nkrofo ye den omudidi atem na ebenam so amantokwa na ye den aba no okay omampanyina kunya ye presidency ni si wo no so for ben NSA ho no na nyame na ekontrol ye nananom awon ni tumi a ye kodina sorry dem a na ye condemn no na e control omampanyina kunya no nti so for bia obedira ba bi akasa so ono NSC ehene krompo o hye saa tumi na ase na sem bi besi Ghana obi ntwese kan emfa nkotwa obi mpegya dade emfa mbo obi enso obo wani beba ho so no dan na dane denya na mogya ehwiegu na se mogya no so be firi mpanfo no omo edidi wa konya no no mo mfa konya no enya hwe no the same mpanfo no na omo kra na be den be twitwa so ye papa tamis ba ye no se ono ye Kristo ni nti so ye Kristo ni dia and the ensem fata so ye den omi ye gusa ana mpa otwamu ana konwa ne se akonwa ye tete amamra konwa nti se wo se omi ye ngusa dia and ye wo se ofre konwa no so na wo ye den na woko nti so betwamu dia na se fata so BBC no hu se bibi nsikwa so ati say ene ye ka nananum somo a obi odi Bible achi wo hu bia som nananum somo na Bible no mo dia den abri ye ni so mo obi a nka se obi ye nkramoni nti ye mpene se kramoni embedi ye so oman na ewo mu no se kramoni na beba beje oman no asiwo na oman no ho beto no a hallelujah. I will send more kwaba at the back too much GH so and then mensa akana na blame ya meno ebabidi enkomo where onana wa yakado ewo menche ha se busa we de yense wo be cry be kono akwa na kwaba ya kono message se Bawumia subscriber to me so ya no wakai se wo de be on be count sa no upload ni to mo ape pro na fo na bo won kai motimi hu ensem no se na nyina esitinte na e ma ya modifu akwaba ya fa nkomo na hwehwe so. Ana mwakwaba Yo woman now want to say mama now 5 said you was here nice there let us say ishirani ahofre nkwa na odi abrem wa benya biase bende se bibi aboko nso ni ake ni nyame de ache de nyame ase nana ya wahagara de nkasa de we kra de kanya de ayehu bi se obete se yenwa no muslimifo ne kristofo mentime ho ase bia yemuti nkanya ade se saa de ba no kwade anka yete no Ghana ha na so na no ada ene ehu se ye papa imam bi cheche na wo se obi obekasa amona no akotia komhye kunku Muhammad no ene se ni ba ko ne yentwa ne ti chief man be condemn sa ansem se enyense papa no wakan no Islam preach sa ne ade ye che no ye hu yanse asa akoche sofo a ono so wo kasa etia muslimi sum no ene komhye kunku Muhammad na ka Ghana focus we da 11 draw se obi ka ase yenchwe ti ache no iti se we se onu so e kasa de tia muslimi sum na ache na nkeno ano but afa ye wi ache ne ko mu disturbing videos bia ene nam social media odi muslimi papa penimu abosofo ya suma fa na chini ade ase akwakofa hoye de abagana sa videos ni dide se bo hu bi u ye sunsumu nipa hu ye no hu ne sen owo me ma memfa fidie so na menda wase na menka se onyame na osum ne no kromu a dane da nyina no se bibi besi na oda na di kirew na se fata se ode ba betudwa na ma nipa da no ho so na nipa tu ho na mo a in fact se fata so se ode ba se wo hwe ne ekoso enye menwanwa nemeti enye menwanwa because 2 years ago ena nkomhye ne ba say ntokwa besi Ghana nti esefata o se me disa nkomhye ne yede eba na
Kiss FM ye papa kudwantwi ne FM station no ho na nkomhye ne bae say ntokwa ba besi wo Ghana through ye social media attemdidie enunti esefata so say ye hyemra bi na mra ne be den ebedi echiche nkrofo ye den omudidi atem na ebenam so amantokwa na ye den aba no okay iti mimi say no ehia ase no nkrofo kwa start say nana even obikwa wo ya papa kudwantwi ne FM station do interview me no ofemi bisa am say nana ade yesi nya wo kan no eno na ehia ase na na am say nyame ye no kwarefo na ehon pofoye na ye den ye hu no okay but ade ya me den say se wo hwe nkomhye ne ba say wo se ye hyehye mra na wo hwe se de kwan ye faso na nkrofo bi ekọ jail krampo na mpo yesi yesande mra bi ye den ba ne mahu se eche se sa mra no be ye den beba bisi sa ade na no okay ama sa ntokwa na ye den etwetwa okay intino so bisa me enye me nwanwa ifi se mahu bida okay ena ye yi a kire me se bibi se na ebisi ntifa kotudwa ena ne de betudwa nti se ho mpopoye ba na nyame na me da na se so hwe mpopoye na ba na hwe na mo no so president ni tu no a na kire se ebeboa me aso ade na no okay nana ne nipa bi so ka ne se saa de yi a ekoso man na ebeka ne se clergy edema muslim ni na wokobo osofo no asom no ebi trese woye penipa ewo NDC party nim ya ne dibre na mebe boboso we ye Ghana today eho na menya we edi free ye na almost papa ye Greater Accra NDC Zongo caucus chairman pen from 2018 to 2022 enu fi ho a wasan ababe ye national leader of imams for Mahama ye imam pen John Dramani Mahama 2022 and obeye afen so wasan ye presidential appointee to the National Hajj Board 2025 and afen so wasan be ye special advisor at the Ministry of Interior 2025 and afen currently still on the special advisor at the Ministry of Interior no and afen wasan ye senior member of weekly Friday prayers for Mahama inti Friday bia ye papa no mo ko bom pa ye man penino wono a senior member ewom afei so also a member of the presidential convoy of interfaith and economical relations presently eno nti se wo hwe de mabo boso ya se wo yobi a ne mu edu pa wo abamu tigana fo bi kire se we no ase ya agenda bi na NDC fo no seti de atia Dr. Muhammad Bawumia se me be na be ka se ha se ka se muslim ba omen Christopher hu betire na muslim ma yimpo na ya che sofo a ye de no akọ afiase a ye bo na som ni ade nti no se muslim krampo ba e de na benten no sa na be kọ de atia Dr. Muhammad Bawumia mami question am pese mi bi so omo de muslims enim etwitwu from se beautiful fact omo krampo de omo ye tuturafo omo nyi nipa ye do omo ye hwe a enye yi in fact adia me nana brimiza ha me na me bisa me hone se yakọ Burkina president oye dini oye muslim Burkina president so ye muslims what is Burkina for ede muslims na ye den di nkrofonya na me pacho nipa no o ka se wo hwe a ya papa Bawumia eye muslim ti no Ghana eye Christian country eniti esefata so say Christian ene be di president no mesre no ni emi bisa ne say ansana
yebenya Muslim any Christian no tie ni yo ansa na yebenya Muslim asori no ni yenya Christian asori e wo man kronkron Ghana no na Ghana ye nsom nyame ana okay mi bisa ku na ye som nana ni ye nsom nyame na ye som se ansa na Muslims Quran ebeba Christian beba no ni ye som nyame na identity na ne ye yi sa nyame no ato atwene okay na me kire say yankasa Africa na say Ghana no ya tu ye dia ide atwene me wi asenso no die wayira ene ni ho nyira hwan na ho kire no ya wayira no se di wayira na ho kire no Burkina se Burkina no mo so ewu ni say ese fata so omo ma brofo ne ye den edi omo so eno obi ono oye Islam ni eye omo president na friends Ibrahim Traore eno obedi president no eno si ye Burkina fo ye wo ye amamre ni amanie tie ni yo o si ye wo ye amamre ni amanie ansa na som no kwa me som no anso ayeden aba nti me yusu sa amamre ni amanie no e de aka me som no ho na me de abu me man no na ma hwese me man no metimi age afibu ni nsem ana no ye no eyi ana anye yi okay ene obi oye kramoni se obekai na ye beka no kura papa we be di akonya wo Burkina Ghana fo nyina bo na baso nempo obebedru Ghana ha abra ye de ye papa Mahama esisu no bae no Ghana fo ye nyina ye bo ye nsem ye den e ma no say akola ketwa na de oman no etumponse Ghana ansana said the American ye benya faudi no unim kwa ye fazi nya faudi nana Dr. Kwame Nkrumah na jema ye Dr. Kwame Nkrumah when was the last time Owusu history bi ne ka che ose Kwame Nkrumah be di akonwa no okọ asori dem na okọ jejeje mpaye ka che ni nana menti bi me hu bi so book bi and so what to say Dr. Kwame Nkrumah be di akonwa no nananom ene de omo nhira ye den e ma no sika kwampo na nananom na tete ntobo ye den e de ma no ene odi beji independence eno so nti nti no so mate tell de wati e de nene ya kwoto sa amamre ni amane na ye den atwene abra sa amamre ni amane no eno na eme ni ebedi o enso yesi ye nsom no ye nim no enso no a na esi control ye o man panyina kunya ye president ni esi wo no so for ben NSA ho no na nyame na control ye na nanom ahonhom ne tumi a ye kodina sorry dem a na ye condemn no na control o man panyina kunya no nti so for bia obedira ba bi akasa so ono enesi ehene krompo ohye sa tumi na ase oh sa na si e wo ha ene krompo ne ye bia he na nka obi kwa tie konwa so ye so osom bosom mebwa obi ti odi ade o tie konwa so na ye so osom bosom mebwa ye se die bible kwa se kaiser de momfa kaiser de nyede emma kaiser na Ghana fu yensua de ena sunsun mu no ye ni omo beka no kwa yede a kire ye mpanfo enu ti aho kire no ye be kom se ya kopem se ye be hu no kwa ne betu anamo ewo no kuro mu na sem bi be si Ghana na mpanfo na saa nsem no be de ebetutu omo na kopem se ombe hu se ese fata se o se omo de nananum ebu ese fata emma omo no ana mbu so mind be san eden asesa na assemblies ha na ibesi Ghana no odie fiate ha obi ntwe sekan engotwa obi ti obi ntwe sekan emfa ngotwa obi mpegya dade emfa mbo obi
And so when you beba ho so no dan na dan ne denya na mogya ehwiegu na say mogya no so be free mpanyfo no omo edidi wa kunya no no omo mfa kunya no enya hwe no the same mpanyfo no na omo de omo kra na be den be twitwetwa so because okay to me na ono o control no esense won febuo e ma no ntino bibibo ne bia e ba no atwe ne ho ntibone ne beba beto okay baby wo ensem fata so obi na obi da wo ho eno so obi na obi ye den eda na se wo beso sa tumi no so a na wo di amamne ne amane be ye adwuma anka afi bia no o se ye nananom na afi bia omosi ye yi musuo ne ya frɛ yedie nkwantenten so wonim sa nti se ye nananom afi so no mukun odwan no mukun kokɔ na omudi mogya no egu form say ye de yi musuo a omo yi musuo because ebia ba bia na nsem fata so obi ene obi ekoda no omo akoda ewo ho ba bia nsese o se ye de ebi a wawu e de to no ye de na ye den akoto ho nti o so omo afina so no omo ye saade ni nyina e de yi fi no ye den efri kro ne ene oman no emu na eyemi ya say se Ghana for transit no modo omo adwen ko bibi so a se Ghana for ye de ani ebeto fom ye de ani ato fom a anka ubohu se ohina otie akonwa so no ni wuo enna fom ohina otie akonwa so because akonwa no ene bo ho ban demom ohini ni bewu abra ohini na adani na chia den amakonya no okay the moment ohini ebe dane nani amakonya no no di fi beka akonya no pe kai hu ni se akonya na betwe ne ho na efi na wo pese odi kan no na efi na aba wo so anu ne friend is back to sender na no na se ye bone enu nti nkofo e de agu ye nananom som ho efi Oman payini meka besi wasam no so okay na me do ko huhu ansa mate oman payi kwa me nkoma ebedi akonya oma ye nyina ye hu se fata so se ye yi apaye ye yi apaye ni eda nananom ase ni eda twodi amponya nkopon abasa yi adom ase efise ye wotumu mienu esoro ene fom na efom no ena hoɔden no eyeden ewo enunti asase wei ahoɔden no eso chen esoro enunti onse wo hwemanim eye onwanwa na naka bebza se saa na obi ka che o se sinya ko esoro okay ena sebita afache ahoɔden no wa na mabisa o se abrosan na wusi ye na wokɔtena esoro no tena ho for 1 year abra unsifo se unwa inti esoro nde ewo ho ne mo eduru ba bi o se wo hia moa o se wo didi na wo da ati se wo si asaso we so anoma ba ni watu akone na mwie mu a na wansifo mansa na wada okay otobo ekosoro a obekwa kokun anoma no na saa abo no ntimi nka soro anoma no so ntimi nka soro ebeba fom okay anoma no so ono de on na fom no anyi ko beba betena dua bi so ansa na wada na saa dua no so si asase so okay mese metro uniema na na miti ye papa nkoma je fa hodi owie no hu se ese fata se o se dane de nyina no se mpo Christian aba Islam aba ese fata se ye dibuo ema saa 3 religions no meboa eni nti wokọ ya bakwasem ne ye ka the religions ai ewo o micro Ghana mu a ye beka 3 meboa 3 no bi odika na ode akonya kase no breye no enye no ne traditional ene ya to atwene ne ntontwene aya semo ye to atwene ane ye ntontwene na de ye mfa nya dwuma ye mfa nya dwuma e ba ne sen okay if you say ye papa John Evans Atamas na breso onu hu say oyi Kristo ni na nya no mfumo so
ono ohuni se oye Kristo ni na Kristo ni dia de na oma yebegu nsa ba na ni ro fi se yenka first house so na eka no ana presidency Jubilee House si ye bodi a ye ka konwa o okay eni ye kwa asori dan mu so ye si ye kosom nyame eno Bible na ya hyensode okay asori dan mu Bible ena ya hyensode ena Jubilee House ye konwa enso na ya hyensode na wanti se sa konwa no krompo na ebinum se ye friend kanka nyame ana na sa na ya na womoka na kanka nyame no wote ase na se try den a metro wase nemum agese obisa if you say baby am nenam no ebia na ansa mefa ho bi nemum so otwoma agese so dia metro wase mate ye papa tamis ba ye no say ono ye Kristo ni nti so ye Kristo ni dia and the ensem fata so ye den o me ye gusa anampa otwamu ana konwa ne say akonwa ye tete amamra konwa nti se wo say o me ye ngunsa dia and ye o say wo fira konwa no so na wo ye den na woko nti so wo ye papa tamis ewu akonwa no so okay na ono so ena saa tete amamra ne amane na wo ho no obeye den obetwa mu nti so obetwa mu dia na se fata so se bibisi no hu se bibi nsikwa dua bi sikro bi so enye se nipa na ntimi ntwa wo memom ye twa no ne onim na abakwasem ne na amamre no betimi ne na akasa na mitumi bro ne so na nsa na obetwa se dua no bisa ho se dua no wakotra ase agin for mother na se wakotra ase agin for mother na che se dua no aboa woda na obisa ho se nsuo bi toye na ba bia no wobetimi agina ne mo sa dua na se na uko gina na nsuo na ntimi anya den anhwe na nti se sa dua na aboa wo na ukotwa to twene a ogidi se bi Everything you make kind of say. Nyama bu wa tutu ye because baby ya adwena kodi no. Ye hu ni say nye ye de no eye bone. Nye efu broni kromo no e na ye papa. Enu nti ya nkasa no ye hyebe no ya sesa. Nkuwaso ma Dr. Sajefo ebeji efrim no still ya san de ho ayede akohye sa nkuwaso no. Iti broni ebeye ka enye papa ode beba besi Ghana ame ato Ghana ni beye ka ye papa Ghana ni nto Ghana ni bekwa akoto fus ato so ahye se eye papa na se ono ebe pam no wahye no ye se enye na ye Africa way ya ye hye eno na e attract broni bi ma ono so beye den ebe tobi and obe pawun bi sheye say ye di tum say ye Africa we nti ye yusu ye na ye sheye no obi so eye na kono ma na ye den ehyebi yesu na broni e de Bible ebre ye na say sebita fache wadwumu do Bible eye nyamsom eye na say ye yusu Bible as ono na ukite na chese wone obi onam ekwantene ne so no na eye wrong because any obi an okita Bible na chese ona nyame kwan so okay na ne de o de yakwachiri wa kire nyema pa mudu wrom so enuti mini aba na wanhwa se me toaso ebe kwachiri na de mama mi sase nyesi ye ne wakeken the free time wa former president President John Livers Atamels nyame fa ne currency wo chese wo no na wo ba ya wo betwa asade ni munti but na if you no switch ni so president bi a wa bia so emu nsa e wo gathering bi ase in fact president what is we crowd here where yi a day bi asi wo a National Thanksgiving Day no wo mo ya wo mu nsa wo ho anunti na me say na wo enyo nwanwa say helicopter beko na akwa crash abra
office of the presidency for nkwa na eden okay enye onwanwa na se ye gisa ni mandidi a ene ye gitum a anka obi kwofo sa helicopter no krompo no bibi beka kire se helicopter kran se mfata so se eden etu so for ben ene wo kuri mu a otimi hu se sa helicopter na bekọ akohwe ase. Oh, okay. So, for after say prophecies be babonten. Emma yenya prophecy akra ma ono kra be Bob defense minister ne din so hu no. And we na we could see. Me say answer na incidents ni bisi no. So for ben na ka say incidents no be dey ebisi. Nipa say na be dey ebewu. Intino. Mom yenya kwante wi na enye dey. Yentwem. Okay. Prophet Roger dey working. Eno yasem ni asem mehia ye wura sunsumu a ene yasem ene behia ye. Okay. So say defense minister behune na me no wo ba bi ye den ekọ. Na Prophet Roger wo bia na. So no wo ba bi kọ e dia tini o. Se bia sunsumu asem no worker. Ono no wo ba bi ye den ekọ. Na papa nso ewu no wuye enti wonene ne ko wuye ana na me pa cho tiye no wo ba bi ko na mama nsan ensi so bi Prophet Roger ne nkom sha o hyeye meba Prophet Roger nkom sha o hyeye na ye hu bi ne ehurumura bi no de to passion Tiemi me ka asem na kiro na meti ti ewo sa helicopter bi omo free Accra ekokumase aye friend passion mebo sa passion no Roger ase edu nketia omo fo sa helicopter no na omo kokumase ye passion passion no na se de si ye no na tesa hwe ase awie nti emo mu nyina yemu ye den echiwo mo nti nkomo koso tie ni ire nkomo ekoso se sa passion no na che se da bia sa de ne taye den esisi nti we da no smart nti onu hu sa no na obaye nti obaye no ode ehu to passion ona no so se de be yo mbetu anama ba ne nchen okay nti se wutie ne full video na okay say passion ebegu efise oni ese edu nkete timu no bibi se na eden esi ye ntime ma date efin date we ko do date say no passion even omo passing sekwa so be eden ebetinti na ye hunu abi e no de to passion so se de be ye omo be ba be eden ebe hu se odi for bibi se de ndie ntwa e na nyame nchaade na saa de no ye den ebe crash ye eye omane bo amamode no ene be eden ebe crash ya ti so obi okwo wi ade me epe na chi no obi okwo wi ade ye pe na chi no wo dwane otwa mu ana obi nso bi mrika ye den etwa mu na ye chi ono na le wi ade de wafa no wi ade no wafa no odi nti wo so dwane nti no ya cho ena bi ono ofa no hodi ye na wo hu betrewo nti asem ne behia na ni me kan se wo yodifo na nyankopon yi bibi ti o se bibi bonim se na ebesi na wantimi ama wantwamu dia na wo yodifo okay because nana blay meti yen on se me ka ti o se me hu sa de no na yi kire me no me ba bontin ewo ye papa kudwantwe fm so se omanu tu anamon na yen hyemra na sa mra ni nyede me kan no me hwe social media ne mra ne ne ekọ na me hu se nyame ampa de ode man no waso am se o se yen solution ti ampa solution ade aba nana asemi esi yenya chief imam office o ba condemn asem no yenya Christian council ama wo so aba be condemn asem no peace council so aba be condemn asem so ne atwa akoso ne de enye ade papa krabat ade a enwa wane se Ghana for che se esam papa no ne dibia wo ewo abamu nti no
nipa kra police fortress wo mo ache no enye papa na nkasa e na wo makwa kwache na papa de enya ade se wo betimi ache no but de hwe institutions ye Christian Council, Peace Council, Chief Imam Office ni ade a wo mo nyina de o manu tum na wo mo akondem se ne akoso no entwa yie no se eno eye enough betimi de asomdwaba menua ne me de any say at long last no ade ne sha ase no yenye mpemfo ama mwaye den aso anu ntentem ya so anu ntentem se onu se enye onu die nanka ebetene akọ achire no se si anyame adom se enye solution to the problem intino we emma na beneza ni huni se nyame eda na di kire me no nei se fata so se nyame yede e solve sa problem na mpa okay intino me de ye meka ni say menka say ye politics and ankofo de ye nemu say ye politics omunjai if you say moye na say ye politics ayen hwe se wo man Ghana sa brebe bia wo man ekọ bebia wiase kọ no esomo a obi wom say bia wo ye muslimi ni wo ye kristoni wone nananom na esomo a obi wom no eno kire say obetime be di o man so ana won't be di o man so enka hwe okay se nyankopon se ubedi ehene a emfa won ne ohia efi a ofri ubedi sa ahene no nti e obi se we ye Muslims ye Christopher when they say Ghana ye a Christopher and Ghana a Christian country say na ye a Christopher ne doso o say enye a Christopher ne doso ewo Ghana ne de Bible ne ne dia ye den akatakata ye ni o okay ye Bible na ye dia akatakata ye ni na say Ghana ye Christian country anka sofofo kwa ye den kontokwa Ghana ni say ye Christian country no anka sofo any sofo we omunyina be kan bom no mama ye hu say su ne ban no moda na di no e kire say ye Christian country ni say o si nyina ye ba ko ne ye de ye do ye ho e komede ni a na wo so mama bi na sa na e koso Ghana sofo koso kwa na ye sofo ya so what is it sofo koso no eye sofo ya nti e de na ye Christian country na ye na nanom krompo na asabi tafake ne so omosom bosom no se na omudi nnoboa anamewa na omudi nnoboa yakowo yefum ne akodo iwi ane yakowo yefum ne akodo iwi ane abeto nsa wo bo ba kuma didi anu krompo na kire se nyamesom nti ye na nanom som ye nyamesom so ati ase ene ye ka na nanom som a obi odi Bible achi wo hu bia som na nanom som wo na Bible no mo dia den abri ye ni so sie ukọ Bible mo ye se na nanom som no eye Adam asefo mebwa se Adam ene Eve enu nti na se ye na nanom ye bone na ye ne ye den etu asoka enu nti ye na nanom awo nto ato aso ne yenso ye den ye to aso sa na ye kan ye na nanom som a ye na nanom bi omo so betena akonwa bi so anaso omo beje kuro bi ana omo beje epo bi no omo timi hu se ese fata se o se yesiesi ha na ye den ye di ye yakura na ye tena ho no leader no only do omo edo omo betena kuro no so efri mu no na ese fata se o se yetu na badin patroti ni o se yetu na badin ene yedi ni din ye den eto ye ene obeye me enewo ye nana listen say ye wo amamre ni amane tetemi yamfiti ene ebenya akuro eha yete no yamfiti prekope ene ebenya yo eyetumi bi ene lidi ye mpanyfo ene omo beye den ebenya ha nti omo benya omo na ka kire nipa na edi anim se eha na yete ebenya ye fa ho bi so ati ase nti asase eda nyina na ename na otiso nyina ewura a oye ohene nti asase we se wotobi sesi ano a ati so ohene
ene be sign krata yede amount na otimi de akọje o permit anase de o hwehwe bia no so ati say na che say asase no kwa yeden e wo wura nti ekwan be na efa so nyi asase no nti saa nananom no mo edi kan no ene ihu se sefata so se ye hye omo na tumi na na okasa fa omo mu na o che omo se ha na mudu amontana no ene ihu se ye somo sefata so se ye de yesum enu nti obinya ako se ahyensodie nti ako no na omokohia no ene wo lead omo nti omoko a na ohu se ako no kotena ha wontu na che se sefata so omotena ho obi de krama na lead no nti okomo obo se oman na etimu no Ghana na say ye Christian country ni atu ya mamre ni amane atwene no ubo mu se beta frate obia babusua ni ewu obia ye wo ne wo Ghana ha wo din a wo de bae na eye Bible na de say din ne bro ana ebuni na de bro esi ase me no aton yenim die ama buni ntino buni wo a onfa ye Africa na se Ghana ni edin ento ne ba nemum ya to wo fi din komponi asa de buni din Alfred ne Matthew ne wo mu nyina de abede abekan wo din ho je say yanka say ya yankoa both spiritual and then physical abrof nana ye na ni nyina ye yira ya den okay ya yira if you say ye nana no so a make ho asem no obi eton ade na say bita fache oni wo ko obeja store na ye den ato wo be kwa kotobi esa se wo nim no bonti wo discan be de ebeto na wokọ obi ani wo be den obeba befa ye ntu ye punu se matade eguo na mmekọ meba no madamfo bi abewura me dam na afatade na ahia enye me de kwa mpo se matade na madamfo na be de abefa na wahye be na ye se ye wo Christian country no mekọ no obi abewura me dam kwa mpo na ade nti na obewura me dam obewia me because ana Christian country ne ye de aye den achechiro man no okay nti yira ne aye den ya yira ena ekutia ye na nti saa anka sebio tafrache oman a yemfa Bible ene Quran emaye ne ewunyane yesom no na boni niwo me kan boni niwo bi na me ka se ubeto ade wonto dem ne ade no me no ene be kwakodo wafu yewi a me no ko na be gina me de ho ayede ado me wi a ya to yensa yede edidi asase no me na me wo woni binti me se betra me nchen na matwa bia ayede ede amaw yesi anu mum enye nyamesom yesi anu no enye nyamesom mu anka ye wo fie nyina no obi awo ne ba obi aye aduane a nkona ne nyina beto mo nsa wo bo ba kuma yede edidi yesi anu mum enye nyamesom nemum ya ye aduane na me ma obi abo na obi ani di wo no ani chensem na enyame bentina Bible so ne mfa nhyenkom ene na enyame nti se obi edonsini no ti ahaban kwa na obi ti ye ne ya no de ma no so wonwe no nya na yare sa yese no ye bonsan nti ya to ye de no adi ato ye de na ye de adi nti ye ne bibia bi nti aka nkoaso ene yeso ene ewu enu nti mo obi a nka se obi ye nkramoni nti ye mpene se kramoni embedi yeso so man na ewo mu no se kramoni na beba beje oman no esiwo na oman no ho beto no a hallelujah se Christiani na Christopher krampo de omadi dia da bia ye change ana no wa okay se Christopher papa Jerry John Lawrence so hwe na mamu na nkofo kwa penasem paa ono so odi na nanum di o on se Lawrence no odi na nanum di e de ne di nti ye papa kofo so a Christian ye papa Thomas Christian ye papa Mahama Christian Nanado Christian so da bi change president da bi so man no ko yi nti me no se Muslim ebedi no man no besesa many problem na se obeka se na Muslim no oye not 19 no ye mpene ema not na medi so no na ye me ya intene na no na ye me ya if you say okay Muslim na
oye not na no na yiri na ye house koko anopa me na onye no koto bidi no 27 na ekosa line and e very 27 ai ekosa line ekoto edi no aye muslim ni na yire no e na ye de eye ono so kwampo obonitri ase nti yesi se isu a obenom no ye nhwe nchenchen so far as ye du omoduane uko fufu to ba ikrompo aye ikoto wa bonti obeko na obi oye not na ene gina ho ene okita wo makese no ufi se oya kwa ma wo nti wo ni se oye not na nemum mfufire na efiri no ho na wo hu ni so oya kwa na se mfufire no efiri no mu but aduane no egu fufu mu ama wo wadi ntesio na owo no ka hisim ni nya ntesio no aduane no na eko nti wo ngase wadi awie Nintesio kwa wade wadi nana he no be he so awon obe he so na saso hie be ba o man be koya Ibrahim to are onye muslim o man obu Burkina no when no so wo Ghana ha amfa na no ankose abrante ne yade nti umie hu sese yesi yepe Bawumia yepe no se yesi yepe ABNDC do modene be ba yepe no e ma mo me nkase we ye nkramoni we ye Christian and they say bisi omo say asofofo omo sorry say me kan asofofo sorry say ye didi akonfo atem besi ne on say konfo bi ne sofo bi ko and on say Christo for ene Muslim for na eden eko and so dan den nyina asofofo ne didi akonfo atem so konfo ntimi mbe yi ne ho anu so akonfo akom da so eden ekoso enguye na konfo kwa nyini che azofofo bisa answer dey ntia if so mo le di nokure no ade na ye 1 cedi obeka che say 1 cedi if so onim say odi agro bedi no oti ase so fo begina ha onyahwe no hu say o charge o bi a nso we 20 Ghana uko yi scafu post mu no hu say sika wo mpe obo se so na wato no be fa kwan bi so amoase akoto be foforo 25 simple because one is discussion sabe ye na nanu so ma ye nim no 20 ye nya saade no nti so se fa akokɔ na fa ba for ya ese fata se o se Owusu nkokɔ ene odwan e de ba for ya e be ka che o se eye boni na enso unhu se obi ewu na yie no efunu da ho na konfo ana obi odunsi ni beden ebe ko efunu no ho da ifiso nim se ye fi o me fi na yede embe kanu nti obekọ ho kwa ti se bia ye de body no ahye adakam nti won ko hwe efunu anim listen say on ko Bible mu a ye di Jesus Christ ene bebo afore ni moja no ene ye hwie gu ese Calvary be poso mebo a enunti enne nipa dasani di Bible achi ekosa efunu hu nsuo de ayede abeye asore ama nkrofo ayede agina di nipa dasani yisu Bible de nkola awo mu wodrum de ayede apetumi simple because woman who say Jesus Christ ye nipa no modern bo afore but conphobia ne sabi tafache bi nsini bia nu wa obefa nipa so de bo afore abra nkokɔ ne odwan ho intimi ono isu nkokɔ ne odwan na wo na wo isu nipa de ona sabi nyansa wo nti asem sebe na nemum heaven dan beso no ene edo hu omo a omo kita Bible enso maka gate ni ehu se nkrofo ehu omo so omo som abosom na enso omo mum ene ebeye ministers omo mum ene ebeye MCs omo mum na ebeye this no mo be control wo na wo kita Bible no if he says yes ye kanya me soma ye nokredie onu ado koye ekita me na me de mawa esan say wuni na me de mount ye say me firi makomo na me ngira wo sinto so enje odi ense mfata so say me je wo ebi ne de wa ba wo be pa adwuma wo me ha already maka cho say me pe wo so wo mpene wo ba ye esan so wo pa adwuma ni nti me so me say wo say me na wo dance na me de adwuma na aba ama me je wo sinto so aye den aye odi wo mpe na sorry a
Sebi Emma emu omukunu mi nyina gyina asofofo so. If so nya godru na asofo na ni gye no ho. No ka kire ne say bema na one ne tekwa nya okunu a oba na adwen asesa no. Enne emetie asofofo echen omukunu no. Ye di buo esafata e de ma asofofo echen omukunu no. Oba na ne kunu na dampa so. Sofofo ne sisi obeko. Pa chotie ni ye. Mitina na. Abra esafata so ye aduano kwa ma ne kunu no. Onye aduano beka se sofofo no. Oyi nyame nipa. Nyame de owo ho nanso me na oyemfa ye ni nyede ehu esen gidie nti yenim se nyame yede ewo ho na yenim se nyame ye gidie sa na me na bremiza me hu. Okay. Anu ti gidie na wo betu no anamo na betu no eno na edo bekpakpo wie babia mo aka se anamo wo ye metu ye de me da nyame ase awie me yi. Okay, Nana, ready, and then they work. And then they do akodi. Papa, na ye wie kura no. And yes, and they work here na de na wo mo a efrese Dr. Muhammad Bawumia. Wo mra bonten na wo meka bibenya sa Ghana fo beka se papa yi wa di nya de se wo fo na e koso no so no. E hu hia so baba beka. Yes, wo mra bonten meka de. Sa se Muslim fo ni we na se Muslim ni na akoto ne nsa e na ye tag se Muslim ni na wato ne nsa no. Oye adwuma ma hwan penny aba online that is oye adwuma de ye man penny John Dramani Mahama ena adwuma Mahama wo party be oye NDC ni ena NDC so ne party be na challenge NPP nti we nso ko kan ho asem ayede nti mo meka hwe obanyansa fo ye bunu be enka na asem na penny dua matemante enye bibia na se fata se penny ubeba abonten abeka mo na mo say me de me na me petumi ena ninti nye mo keka no egu me ho fi so ati ase ayo binyum o say me na me de me ho aba nti ne mo pem mfanye de enyame lemo say Dr. Bawumia enso nyame ya adom no tumi be di president a na wadasu Bempah adi amankrofo yeden awu se de na mo ka no na nye sa na yede etie eno eyo no se nyame so obedi a obedi nti enwo nya se obeba abonten no obeba beka se nemom de obo abrante na so so no anim se enye etiamra ena oye ya eyo nyame na owo soro eni nyame na owo asase we so no omo na bejeje okay because abatwo memeti he minim se ye wa kwanche bi wo ho a Dr. Bawumia eya obetimi ayeden a breaki apam no o se Dr. Bawumia wini a so wini president a onim se wa breaki apam na sa apam no so ni breaki ne ha email okay apam be ya na ye papa Jerry John Wanso oko how many years 8 kufu oko how many years 8 Atamos ne President Mahama omoko say 8 Nanado oko say 8 nti Mahama bae no enya afi no wahye 4 years ase na 4 years no wawie no akoyiti no dey be we nti say 4 years no no be free so a let us say 8 years apam no o say e dey e break okay so doctor say the no first slogan na say breaking the 8 on the first almost slogan almost breaking the 8 because no more the 8 no it is almost to us and it is almost breaking sa apam no and as you know as I say breaking the 4 then they will not break it it will win election na break sa apam no that's it and na nekrakra ne say mum ye nyina yemfa anuado ba ko ye ntiase ne yemfa nye de enanti nemfa nokore na mamu mmeye nyiyim efisɛ yesi yedi Bible achi a anka yesi Adam and Eve ena omowe awo ntoto aso ena abedu yeso lemu si yesi ye yusu sa Bible no so aka asɛmti no Christian ni no so di omampanya konya kohia mpese mbisa ne sɛ woyɛ nipa tuntumi na papa ye nipa tuntumi den na mokɔ wo na kwara no kɔ dan China ni na papa be gya tum sɛ
akwara ne ye ne ba onyintu de nti na onjintu nso wonye kokko ena wa ko China ni internet say question marks den ewo ho because Adam and Eve ena ye bo mo mienu pe na me no otin yi ye say obi fa ne nua eye chiwade na say ye wo Adam and Eve na ye nto ato aso na che say achiwade bi ye den akoso na ye den ni nya China ni different eye den eni nya India ni different den ni nya chese me no kwa mpo no yenso ye different nti na chese bibi ye den akoso nti wodwuno ho a wonte ase nti se de medwuno ho a mente ase na sa na won so wodwuno ho a wonte ase na mmom essence ka bi a wo print no be kata so no aka se amane sanke ye hu nyame ne mnya nti se amane sanke ye hu nyame ne mnya bia ende nyame ko no according to Bible no na bo wiase mu nyame nyina nti bosmo malamo motieo ono na boy ewo di ntia oye de oboy efise president also nya ni DC no nya ni MCs no nya MPs no nya assembly members say de be ya ontimi nkokuma se nkohwe ho enhwe akra na se fata so nya obi won kan no nya bi okuma se nya bi otakwa no nya bi wo ba bia say de be ya de information be de ebe breno so ati ase inti se o di boni na se fata se o se ye do ko tu fiase ye do ko ji 20 years a na yama judge no edo akotum 20 years inti ye nya do ko tu 20 years na aka se bonsam na amama kodem bonsam isu nyehwe ono mra no di aduma na bonsam kwa nso ne nyankopon wapam obonsam ne nyankopon wapam na nyankopon ntimi mpam bonsam da na bonsam so ntimi mpa entene ho mfiri nyankopon nkyɛn da aminti da ne de nyomu nyene na ede ekɔ eba nti ba ko wo so na ba ko asase we so nti omodi wo mo nkomo nti o se de ebe chichire no asase we so no ni a chichire no wo soro ifise ne ba no oto ne se o mra asase we so no asase we no ote so nti ono na de information be de be kwa koma no wow nti se wan fe buo ama asase na wote so no a sa na wan fe buo ama osoro ahindie no okay nemum ye kro no aso ne yesom esoro na fom no nti ye fe buo ma omomie no amen na meyen kase nti obi so ifise ensawe eyino ebia wo yeye na mienu we so we dware ha na we dware ha se we ye right here we na odidi interest we mfa so ni so ifise bedu bribe no na se fata se we so ye de se bi utafrate ode eno so eko wachi na eno so ko di dwuma bi anya sa sent bi be de ebe ba ho nti no mfa so wo bia so okay nti emu obi abomfia na bodami no kwampo na ho so ye bodami no ebia na ye oboafo mdobi ase nyame shiro bibia amen na wonso yada sepa busia meda wonso wonya abre eni adaje edehwe adwumadi mi da wonso ase na mani so esopa sa bibia ye ba wonya abre ni adaje na adehwe adwumadi no ede mame best so bija comment comment section ho ede amame all the social media handles no too much gh also subscribe like ya share na foforo so nye bia hwe dark gold ena meje so makra